bene, jadi sambil di pertemuan gua masuk soal nomor 2 Jabar. Kami asa sau kurba sau akola sau kami gabi do marbuda jalan ora takis mabeka boda panggokin gabi matutuja la horas go kam maulono marhite ite lasne roha ibaga cam sadarion nungati aruleono amen pinatiar ni amat tanah tua di bata alani asa go panggabian go perhorasan abi kita matali tadi ale boleh nata tamahwa amat tamah bukan tadi jadi olo yang kita nah masing-masing hohong kita asa tago biblioton amen